member of the U.S. state. Nga doon ka federation policy Sao Paulo siya mo. Sao Paulo yung achik, Sao Paulo yung presidente. Di mentabla kami ka order na ka-court kung mag-inibig hindi na ka-roster na yun. Kaya nanlukin sedang kita ka-roster. Sedang dong ka sa state, nanlukin tayo kamisyon niya, syukin. Kamdan niya. Kamdan hok. Terlalu pada bagin with perspective effect kabiang ada mentang niya sedang mo kabiang kata tengah so kabiang may banyak sedin terus nam sedin kamlong tani pendo na brokat niya completely brokat kata at 50% open 50% yang ibu aki share try kami har kabiang that's all right masuk tak yang confusion ni friend bangka bahag kami at jong kejelak mo ha bu ikar ka do apa pertong jogono ko parti yang naagbalita ban faidal de amban agi shakri to shano ka sa ka political parties na meeting ka ba kimdo me tayo smur kimdo ni kita ka mutu an aga ka shakri yo fulta tegamun to ben ka bito I know it's very difficult namar ba ka policy hi ka form ki mo really repeat da the policy juga mereka nak duduk si mereka supposed to minta la punya ya kita ya sekali pun sebab gumban di slow yang iki fresh option bagi politician juga kita bisa kita suka kan pakai kabur tak pakai lagi tayo majority lagi beli ngomong si politician kamtam lu baru kusli kayak gitu jimut halal kan reservation policy kayak gitu min saya kan ni debate are ni debate apa assembly how many opposition do you have how many ruling do you have number 1 number 2 kanumut kementerian number apa assembly debate mana benyo lagi seperti aktif aku lagi seperti aktif kalau lagi seperti aktif di number yang diberi kementerian halal kita hari ke policy Sementara you make a big politician. Doesn't make sense. Kalong kami mentamut kalong ban ajimut ru kam to i ru yang ban ajimut i gini kiseng sang partai la ta kalong kamu piong pi mentang. Jadi kimnon jimut sama ban ajimut itu. Kim susu ti. Kim kena you. Nama kaji kot kumbuke oga VP ndai. In all party have in the debate in the issue in a special session of the assembly. Very good idea. Ini menurut kementerian dah. Let's say Bharat, let's say Chief Minister, let's say Batamsong, let's say Kong Amprin. Agenda mana dah? Kami ini nol. Mana bentuk kelar luar ni? Negara yang menurut pungut, nalaman orang pelat kita sangat kementerian ni. So a discussion in the assembly is meaningless, useless. Doesn't make sense. You don't have a cat to go to the way. Banyak cakap orang betul sedih, bagaimana sedih orang betul cakap. Jika mereka meet nak jadi di sini diberi, mungkin dia pun gini kesian kita menyalam ini. Terus